Warna ungu siya tuh. Mas nih gue minta ya. Repair pak ungu siapa? Tiga me. Oh nani bang? On the bow. Tua Barseli. Ada walang kita tua. Ni nak kalian jom kayin kesen jom ni kelasan saukuni ni lah temu bangin long ya kan jinga kopai dokha apo jentu kepada dia jaga jom ini ke jaga jom akan ni ke kadui dari ni layak cakmat andre ha jing seniu kemariang kapung ke ba sya kli do lakum tuano dan namar ba kecing tua jom kena kapung ke sya kli do we kipung ki basya try kila jabo bat kila thut ki dokha dei hai nei benta ni wan menta bertip chipi ki parlok rawan ki jumi kiba hasodong kajala ki jumi na ki thai nong stoin sora pernutsla ki jaintia shillong brokoi iskasil baru syaki tendri boy ki jumi barok rawan ba ya kane ka jinga kop khoi dokha kabangin pelong apo ke jentru nila penkeriak no syaka pungjong ka aratisi umran yang pernah namar bangin kwa bangin pensangi ekene ke jengkwa jinga kop khoi doka agate ke sni ni kwa ai bakaniat di chakman de hene bentang nila penkeriak no syaka aratisi ke jaka kaba pung pelong ke bahe ke itenan de agate ke sni bangin pelong bet bangin peniat be ekene ke program jingi ante apo aratisi baru kandon ru kejing the hido south tarik kabadi la kasing sejan bangin pen the do ketika pung aratisi arton bangin kerpat ru iki perlu kawan lada ki badan por bangin kwa ahiru ke pinyawan kenang ban kejing the do kalong ru kedai seneng ten nalor bangin ladapta ki poster sharum seneng syabaro ki jaga ke bangin pelong be akapung ke jingi apo jentru te wala kata ba kan kam step kajing pentip syafi borok ni aino da kan news dan bagi ni news dan bagi ni khabar ke poi syafi bagi kerpa depi perlu rawan borok ba pini semutu ba naga jentru ngilara sya kapung aratisi umran baru kowe kajing pentip nakwa bang pentip syai pi ba tiket ni ada print di tiket lagi draw ni ada print buat ya ka lagi draw tiket melarang di hak itu tiket ki jaka kadang David apo jentru mereka baik ju ki tiket ngindi bet apo umran ni pentip lupa pi baka ju ki tiket ngindi bet umran kan cuy per datang ke jaka dari nomor ngimla ban print yang arsin kecinglut kelong ke kampung ingin di lagi ju ki tiket ke bangila print apo jentru ngindi bet gitu ki tiket apo umran aratisi dan kalian kecini ni kontan ini di tip syafi bat ni kerpa depi perlu rawan baro wanung soper nomor ba ejing tua jang kepung ke bahalo imban seban penkeriak no na kejaka jentru siapo umran aratisi de na kalian kejuni na kalian kayin ka semjuni ba klasen so kumi ni kwa berpetip syafi perlu rawan baya kane kejaka nilara umran aratisi boleh sebut